Salmocuera capítulo 3. Ñembo'e pyharevegua Jeroviapópe. David purahei okañéra moguare oikóvo ita'ýra Absalóngui. Ndeseryvete heitaitereiningo umi semuñáva ha oñemoĩva cherehe. Heta oĩ he'íva cherehe ndaiporivéima ñaipytyvõi chupe g̃uarã ñanderyvetégui. Ndekatu cheryvete reiko chejerekuévo chemo'ã hag̃ua. Ndereko jajaipa oĩ chenive chemoakãrapu'ã hag̃ua. Cheñe'ẽ rupive amba'ejirure asy cheryvetépe. Ha ha'e chembohovái icerro guive oĩháme hóga guasu. Cheañenóramo ake porã ha apáype aguapýpe cheryvete oñangareko porãgui cherehe. Ndakyhyjemo'ãi 10.000 soldadogui oñembo'ýramojepe chejerekuévo. Epu'ãmína cheryvete chepytyvõ hag̃ua nde chejára te'ẽ nde reinupã hováre mayma cherehe ija'e'ỹvape rejokapa umi iñañáva raĩnguéra ñanderyvetéguinte ou ñepytyvõ ndeheguínte ou jehovasa ñane retãme g̃uarã.